Hei tā Commodore Frank Bainimarama, e kore he mānuka e tau mai ki runga i ona pakihiwi o te kāwanatanga o Fiji, mo nā tū rapatanga ka whai ake i tā rātai whakatau ki te pana i te māngai kāwanatanga o Ahitereiria, me te māngai tuarua o Aotearoa mai Fiji. Hei tā Bainimarama anō, kua aukatihia mai a Fiji mai nā here a te iwi ki Ingarangi, me te rōpū wānanga o te moana nui ākiwa. Kua hōhai ai nā whakaporearea a Ahitereiria, a me Aotearoa, ki te whakatū rōpū whakawā. Fiji must have a judiciary, and it is not for Australia and New Zealand to tell us we cannot have one, or to tell us who we are to appoint. It is my government's duty that no foreign government should interfere with such judicial independence and integrity. We must always protect and be proud of our sovereignty. Ina kua tonu mai nā roia o Sri Lanka ki te whakaki tūranga tiati, waihotia ki reira kia tae ai e Fiji te haere whakamua.